Chamgei tupchosyekchuk en Yahshua Messiah. Inoni ko kanetisiet nebo oeng nekikere yekirindoitoi tupchosyekyok ikorwek chekiking'at en Bible. Kanisosiek chotinye ko ichek kou Mount Sion Seventh-day Church of God ak The New Jerusalem Seventh-day Church of God. Jerusalem Seventh-day Church of God ak Zionist ko inete ikorwek ngandan icheket kora komi grupitab Church of God Seventh-day. Kinde kotok netai konam kakonisiet neinete Bishop Lang'at ko netai kosomoni sirutik chemonomege ak ikorwek ak ole ng'ololen ikorwek kou ng'oliot nemiten Roman kurgat 10:4 nemwoe kole Mesia ko kakesunetab ng'atutiet kole ko ng'atutiet neng'ololen ko ikorwek. Somoni kora ng'oliot nemi barwetab Galatiek kurgetab 3:19 yetebe kole ne anyun ng'atutiet ak kole kikites amu bistoutik ak kole ng'atutionon ko ng'atutiet nemi grupitab ikorwek. Ngandan iboru yuton kele kikerchindos Paulo ng'atutiet nekikonu en kenyisiek 430 ak arorutiet nekiyai Kamuktaindet ak Abraham. Kotok kora ko konetichuton kosomoni sirutik kotwoldoen, yani ng'onye sirutiet ak kotwaldaen sirutik chemomoche kou yukokiker Bishop kong'any bukuitab maotiot Ezekiel kurgetab 20 ak kosoman 11, 19 ak 25 ak kotwaldaen sirutik cheiboru kele ng'atutik chekaking'at Israel en Sinai, ng'atutik chekisoben ko kiboto sabatoisiek. Kotok en yon kele tupchosyechon kosomoni sirutik kibore selectively. En yuton asome Bishop Lang'at en koming'inetabgei ale kotakoker bukuiniton bo Ezekiel kurgetab 20 akonai inendet kole ng'atutik chemwoe Ezekiel kurgetab 20 koetab 25 nemwoe kole kiokochi kokeny ng'atutik chekimakomiachen ak kirwoutik chemakisoben ko ng'atutik chekibokorib Israelik kingokakeon en emenywan amun kiesio icheket korib ng'atutik chekaking'at icheket en Sinai. Ng'atutik chemomoche tupchosyechuton korote kole bo Musa ak kolany ko ng'atutik 10 kobo Kamuktaindet. Ingeker en sirutik chechang kotogu kele ng'atutik chebo Musa ko neking'ote Kamuktaindet kou Nehemia kurgas 8:1 kenyoru kole kiyumgei biik tugul kou chichak en komosta nebo Raa nekimi taitab or marichetab beek ak kilechi bichoton Ezra sirindet koib kitabutab ng'atutikab Musa chekikakong'otyi Kamuktaindet Israel. En 8 komwa kora ng'atutik choton kole kisoman en bukuit kokasak komie ng'atutikab Kamuktaindet ak kiarorchi sikokuyo somananiton. Koiker kora en Malaki kurgat 4:4 komwoe Kamuktaindet kole ng'atutietab Musa ko neking'ote Kamuktaindet, lakini tupchosyechuton koyome kole Kamuktaindet koking'at ng'atutik 10 kityo ak kosoman ile lelen mates alak amomoe kokuyo kole tokyingei ne sirananiton. Kinde kotok kora chekitupche kotok kele konetisioniton kirindoi ikorwek ko maoni nebo biik. Kisomoni sirutik cheterter chemong'olole akobo ikorwek ak ko maoni nebo biik. Ko en nabas ne uni chekitupche asome ketestai kora keker yekirindoitoi Bishop ikorwek. Ko kainenyun ko Kirui Andrew. Kimwa Bishop kole ne? 603 laws yenye watu wa shule wanaita mosaic laws yenye ilikuwa inatunga sasa amri hizi zingine na iliongezwa kwa sababu ya makosa. Nataka niwape mfano mzuri. Wakati Masihi alifundisha kuhusu kupeana talaka ama divorce, wale Mafarisayo wanamwambia hata Musa alikuwa ametuamuru kwamba unaweza mpatia talaka naye. Lakini Masihi alijibu aje? Aliwaambia mliruhusiwa hivyo kwa sababu ya ugumu wa mioyo lakini tangu mwanzo haikuwa gani? Kwa hivyo kuna mingi Musa alileta hapa. Feasts zenye ni mingi sana. Zenye Waisraeli walikuwa wameambiwa waweze kufanya kila mwaka. Ilikuwa pia ndani ya hizo sheria. Nikiwa mtaalamu nisikia tuliweza kulocate
na tukaona kwa kweli kwamba iko ndani ya hizo sheria ambazo ziliongezwa kwa sababu ya makosa, na wakati Masihi alikuja aliweza kumaliza zote in totality. Now, ngalal Bishop kole ngatutik anje miten igorwek orit ko ngatutik 603. Ina kotagu kele ngatutik 613 yana 613 ko koisto Bishop ngatutik 10. Ko konamgang niton koyoche kegen kele tos kinkonetisye Yahshua en ngwony ko kiibesyo ngatutik. Kit nebo oeng nekamwa Bishop kamwa kole ngatutik chu 603 ko katokyingei Bishop igorwek ko kamwa kole kiribe chun iko yani kiribe ngatutik 10 neyoche kwaror Bishop ele ripto igorwek ngatutik 10 kou ingomwa sirutik kole ibwat Pasaka en betab 14 en arawetab Abib koripto ano ngatutik 10. Ibwat igorto nebo makatinik chemakinemenmere koripto ano ngatutik 10. Ibwat betab Pentecost koripto ano ngatutik 10. Togu kele kayome komwa Bishop penalties la tukekeren kong biik chebutikab ngatutik. Kou naat agoi nguni kele ndewendi chito akibar chito ingo ko makilelen kikonyo Yahshua kinomin akeipchin hatua. Oimuche ot kebarin kibare kinyonga. Ko choriton any ko tuguk che kiriben biik chebutikab ngatutik kekeren kong sikobit kobit en emet law and order. Now, mamiye ripto igorwek ngatutik chun iko. Kamwa kora Bishop kole kikites ngatutik chu koboto igorwek amun bistoet neyoche anyun kegen chekitupche kele igorwek ko kikinyoketes en baadaye anan kimi en plan nekibo Kamuktaindet kinkolumto ngwony. Koirokendoen kora Bishop ngatutik chebo igorwek korokendoen barwetab esiet nekikochi Musa biik amun uindab mugulelwekwak. Neyoche kegen kele tos kikikonu igorwek amun uindab mugulelwekab biik anan kimiten en plan nekibo Kamuktaindet en taunet. Ngatutyoni iton bo barwetab esiet kenyoru en kitabutab nekiboten ngatutik 24 koitab 1 mwoe kole ngotunis Brenda amanyor osotiondenyin chamet en tainyin amu kokeschi chichoton kiy neya kwonyoton kosirchi anyun siretab esiet konde eunyin akonen konyin. En yangalalda Bishop ko kayome kobor pichait kole kichamda Musa kole kobesyo biik, lakini mauno. Mi ng'olyot ne yoche kiwene kamwa kole koitunis chi ngomi yon konyorchi kole because he had found some uncleanness in her. Koitunis chi ngomi yon kotok murindo en kwonyi koitun chichi. Komwa Musa kole komakione buch, yoche kinde in writing, yoche kiaror amune sikeone kwonyoton. Okot kingen nguni en emet ko biik kotunisyo akone lagokab biik. Neite keng'at ng'atutiet kele kaimut chito lakwetab chito ko kotko lazima yon ko lazima kibosir barwet en kapkirwokindet. Ng'atutyonon ko sikorib lagokab biik chetangoen murenik. Ng'atutyoni ko kibare conditional, no kibare ngoya kole kou kingen en emet ko chang ng'atutik chechang kekonu konamgei ak tuguk chemi kou machamtaat kibo kerib irib chito tuga en oret ngara moingen biik ng'atutyonon. Now, kou nguni ele yu amenye en soko komi biik chekikion en Mau, biik chekitinye tuga ako yoche kosopche akichek kometinye mbarenik. Ko chito neunon komuche kenyor koribe tuga en oret kotor kolyonin any serikalit ndaotinye Bishop koi kirwokindet tilyonin. Ingo ngoya kole ng'atutyoni ngoya kole ng'atutyonon komo universal ila mo ng'atutiet netinye chitugul. Kergei ak ng'olyot nemi kitabutab koitosiek kurgat 9 koitab 11. Kingen kele Pasaka kokiame en betutab 14 en arawet nebo Abib. Lakini neimuche kobit kit neimuche komanyor biik alak kwam Pasaka en betunoton ko kiyai kora kikochi bichoton oret ne amen Pasaka en arawet neisibu. Ng'atutyonon ko mong'olyot ne universal ngeba Ingereza. Ko ng'olyot any nekanyo koboisien Bishop sikokirindaen igorwek. Iborunon chekitupche kotok kele matinye tupchosiechu sirutik che direct chekirindoi igorwek. Yoche kenamat olon sirutik che
ng'olole akobo igorwek. Ng'alechuton bo barwetab esiet koirogendoen Bishop igorwek kenyoru en Marko kurgetab 10 mwa kole king'et anyun en oloton konyo tobanwekab Judea ak bitetab Jordan ak kiyumchigei inendet tuiyosiek kokeny ak kinet ichek kokeny kou ye kicham koyoe. Ak kibwonji inendet Farisaek koteben inendet koyome kole tos chamtaat en ng'atutik koon chi osotiondenyin. Ng'olyondoni ko ki ng'olyot nekikiyome Yahshua. Kilyan mateb Farisaek chwany kole tos chamtaat kebut betutab Pentecost. Yoche kocheng Bishop sirutiet neu noton sikekas yekiwolundo Yahshua. Kowolchi Yahshua kolenji nee neking'at Musa ak kile ichek kicham Musa kesir siret nebo besiet sikoon kwo. Ko nikayom any komwa Bishop kole barwanan bo besiet kokergei ak ng'atutik chubo igorwek. Iman ako kile Yahshua ichek kisirwan ng'atutioniton Musa amu uindab mugulelwekwok. Ele kasirta en Kingereza komwa kole precept. Ng'atutioni kaking'at biik ko amun uindab mugulelwek. Ko tos kikikoin Israel igorwek amun uindab mugulelwek. Ako koboi taunetab yaetab ng'ony ko kiyai Elohim ichek muren ak tie amun ng'olyondoni kobokoktoi chi kwanda ak kamet ak konamgei ak osotiondenyin. Now yemwoe ng'alechu ng'olole koboi taunet ko kiyai komuktoindet muren ak tie ako chekakotungei komanyolu kobesio chi ko king'ote komuktoindet Musa kosir en kitabutab taunet kurgat 2 koitab 24. Ki Musa nekisire ng'atutiononiton. Ko kangonyokoba any kobit uindab mugulelwek en biik. Kolyan Musa kong'at any kole makione kwondo buch, lazima to put in writing, lazima kesir. Ko indiker ng'alechon komating'engei ak igorwek. Lakini amun mami sirutik chekiretoen igorwek koyoche kenam mat olo. Ko kit nebo komonut chekitupche ko kenai konetisietab Yahshua konamgei ak ng'atutiet. Netai ko ngo kiibesio Yahshua ng'atutik 10 kole chu ko special ko ng'atutik chon kobo Musa. Kou ngesoman en kitabutab Mathayo kurgat 5 koitab 17 komwoe Yahshua kole molen kianyon abut ng'atutiet anan mautik kimonyon abut akoyai kosulda. Ngunon tupchosiechu kobendi sikole ng'ololen ng'atutik 10 kibendi ketesetai kekose amun amwowok iman ole akoi kosirto kipsengwet ak ng'ony ko mosirto akot tisiet anan kiy neming'in en ng'atutiet akoi kosulda tuguk tugul. Noton anyun chi age tugul nebute ng'atutiet agenge neming'in kot en ng'atutichu akoneti biik kou noton kekuren inendet neming'in en tugul en bounatetab kipsengwet. Ako chi tugul neyoe akoneti choton kekuren inendet neo en bounatetab kipsengwet. Amun amwowok ole ngot komasir imandang'wong imanda nebo sirik ak Farisaek komoite bounatetab kipsengwet. Matin ketomany kekas ng'atutik cheng'ololen Yahshua ngo kiibesio kou yu bestos konetichu. Yokas kele kikilenji ichek chebo keny merumisie. Mi ng'atutik 10 ak age tugul nerumisie ko kakorikyi kirwoket. Ako amwowok ole age tugul nenerekyin netupcho ko kakorikyi kirwoket ak age tugul nelenjin netupcho raga ko kakorikyi kapkirwok. Age tugul nemwoe kole abusanani ko kakorikyi keena oldab maat. Yokas kele kikimwa kele ong'olole Yahshua kikimwoi biik chebo keny amoibgei amerumisie kikimwoi biik chebo keny. Ako amwowok ole anyun age tugul ne kere kabokorion ako kasemnyat inendet ko kakoibgei ak inendet en muguleldanyin. En sosomaen kan ko kong'ololen ng'olyondoni koirogendoen Bishop igorwek. Ako ikere listit nebo Yahshua nemwoe kole kimwoi biik chebo keny ko koib ng'olyondonoton komi listit agenge ak ng'atutik 2 mi ng'atutik 10 amerumisie amoibgei. Kikimwa kokeny kele age tugul neo osotiondenyin ko ingokochi anyun siret nebo besiet. Ako amwowok ole age tugul neo osotiondenyin ama en sokset ko kayai inendet koekunot chebaigeyat ak age tugul neituni kabokoriononiton ko nekikiyon ko kabaigei. Ikere ile ng'olyondoni kamwoe nekibwoten ng'atutik 24 koitab 1 kole chito nekanyorchi osotiondenyin kit nematilil ko ng'olyondoni bo ibetabgei.
Ikere ile Yashua komanyo kokirinda Musa. Kinyokobor ng'atutietab Musa ele kitokyingei. Ko nikayom bishop koyom kokirindaen ikorwek. Lakini koibor Yashua kit nekitokyingei ng'atutionoto. Kamwa kole machamdaat keon osotiot kobaten kityo kamwa kole en ng'alekab sokset. Asome aror yuton konamgei ak tuguk chetesetai en emet. Mi arusisiek chechang cheila keyai kearusi sikoron baadaye kotok kele murerani kokituni ko kiakotuni chito age ko ne neisibu. Ng'olyot neu kiyoe komuktoindet Musa ng'omnotet nesire nenyonet kokimwa kole yoche kinde siret. Kyokas kokeny kele kikimwochi ichek chebo keny kelenji amoyosiechigei en lembech ako yachin laitoriat koyosiosiekuk. Indikas yoniton chekitupche kong'olole Yashua ng'atutik komoibesio en nwokindo. Kang'alal ng'atutik ko agenge ko ng'atutik tugul kakimwa kele kikimwochi chebo keny. Lakini tupchosiechuton kirindoi ikorwek ko agoi kenyisiechu kotesetai koyome kopchei kotou kele konetisionon ko konetisiet nebo lembech. Ng'atutik tugul ko agenge. Ngecheken en sirutik ng'olyot ng'atutiet ko momi ele kiibesio kele ng'atutichu ko mang'atutik ko ichechu ko ng'atutik any chebo maana. Kou en ng'olyot nekakisomoni Mathayo 5:17 yemwoe Yashua kole molen kianyun oiste ng'atutiet, to destroy the law. Ko ngecheken maana nebo the law en yoniton kou kenyoru ng'olyot law en yu kutitab Yunanic law kekuren nomos. Strong's G 3551 Nomos. Ng'olyot ng'atutiet kekuren nomos. Ko ngeker en Johana 1:10 mwoe kole kinyo ng'atutiet en Musa akonyo rirenet ak imanit en Yashua. Asome keker maana nebo ng'olyoniton. En ng'olyot law ng'atutioniton ko ng'olyot nomos kora en nikanito moterchin. Ngunon en yon mwoe Yashua kole monyoiste ng'atutiet ko en Yunanic kebo ko nomos. Kangele kinyo ng'atutiet en Musa ko nomos. Kotok kele monyo Yashua konyokoisto ng'atutietab Musa kobaten kinyokokoi kosulda. Ko ingeker kora kou Romanik 10:4 mwoe kole kiik Mesia kokesunetab ng'atutiet ko nomos. Galatia 3:19 mwoe kole ne ng'atutiet kikites ko ng'atutiet ko nomos. Momi ye kiibesio en Bible kole ter ng'atutik 10 en ng'atutik iko. Konetisioni inetisie tupchosiechu kou ye kiamwa en konetisiet netai ko inete Seventh-day Adventist o kiinete Andrew Najet Daga, lakini kinai Daga konetisioni baadaye kole kimakobo imanit. Tos kikikonu ikorwek kingokakobit istoet anan kimi en panganetab komuktoindet kingolumdoi ng'wony. Tupchosiek chekirindoi ikorwek ko masomoni atebetab Lawiik 23 yu inome. Mwoe kole akeng'ololchi komuktoindet Musa kolenji mwochin biikab Israel ilenji ikorwekab komuktoindet chekiking'at kele omwaite koik kayumosiekab gei chetobonotin choton ikorwekyuk chekiking'at. Sikere bishop kokerchindos ikorwek ak barwetab esiet nekiking'ote amun uinwekab mugulelwekab biik ko amun masomoni yuton. Mwoe komuktoindet kole ikorwekyuk chekiking'at. Ngong'ololchin komuktoindet Musa sibokokoi Israel ng'atutioniton ko kiakeng'at ikorwek tayari. Mokiroken baronokab esiet chekikikonu amun uinwekab mugulelwekab biik. Soman komie yuton atebetab Lawiik 23:2 mwochin biikab Israel ikorwekab komuktoindet chekiking'at kele omwaite koik kayumosiekab gei chetobonotin choton ko ikorwekyuk chekiking'at. Kotogu tukoin kele ikorwek kobo komuktoindet. Ako momi ile mwoe en yu kole ang'ote any amun uinwekab mugulelwekyuk. Nebo oeng kora kotogu kele ikorwek ko boisienyin netai ko kayumetab gei neitabanat. Tupchosiechu kolenen ikorwek ko kibo kikoitoen beseiwek. Mang'olyot netai niton primary. Ng'olyot netai ko kayumosiekab gei chetobonotin. Kirikas kong'olole tupchosiechu kou noton. Kotok kele kingeng'ololchin Musa ko kikakeng'at ikorwek. Asome kora keker online
ele teptoo ng'olyondoniton. Atebetab Lawi kurgat 23 yuton ngeker en luletab Bible kenyoru arorunet. Kurgetab oeng mwoe kole, speak unto the children of Israel and say unto them concerning the feast of the Lord which you shall proclaim to be holy convocation, even these are my feast. Asome keker maana nebo ng'olyondon ak kecheng kotok kele kiking'ote en au ikorwek. Now ngeyat kenyoru ng'alek cheu chuton, ng'alekab Ebranic ak kele ng'olyot age tugul ko namba ata. Asome kecheng ng'olyot feast ikorwek. Ikorwek ko ng'olyot namba 4150 ko ng'olyondoni kemwoito ano? Mwoe kole Strong's H 4150. Moed. Ng'olyot ikorwek en Ebranic kemwoito kyot. Ng'olyot namba asome sikonai chitugul kole ikorwek en ng'alekab Ebranic ko ng'olyot namba 4150. Asome keker taunetab ikorwek en kitabutab taunet kurgat 1:14. Kangeng'ololchin Musa en atebetab Lawik kurgat 23 koitab oeng kokimwoe kele ikorwek chekiking'at koyoche kecheng kele kiking'ote en au. Ko momi oldo age kobaten kibendi baka taunet kurgat 1:14 yekimwa Komuktoindet kobit tuguk cheilu en kipsengwet sikobit kobesio choton beet ak kemoo ak koik choton kaborunoik ak seasons en Kingereza nebo betusiek ak kenyisiek. Asome kecheng maana nebo ng'olyot seasons. Bible nosomoni ko King James Version ko kiwole King James ko kiwole kobunu ng'alek ochon. Now kinyoru ng'alek cheu kobo Ebranic ko ng'olyot seasons, signs, kaborunet nebo seasons ko indiker ng'olyot seasons ko ng'olyondoniganiton nikobo ikorwek ng'olyot namba 4150. Ng'olyondoniton ko ng'olyot congregation, feast, seasons, appointed time. Kergei ng'olyot seasons ak ng'olyot ikorwek ko ng'olyot agenge, appointed times ak kotestai kou noton. Nemwaenyin ng'olyondoniton ko ng'olyondonoton ikorwek. Strong's H 4150. Moed. Kisir King James Version kole for seasons. Ko ni Bible age kou Bible NIV ko kisir kole ne? Kisir kole sacred times, betusiek chetililen. Ako ma time aenge, ma sabato nebo wikit kityo, betusiek chekikitaban Komuktoindet. Asome keker en Bible age. Koboisien ng'olyot season Bible ini, koboisien ng'olyot season kole for seasons ko ngecheken maana nebo ng'olyondoni ikere en yon kole or for the appointed times, bo betusiek chekiking'at. Bible ini kikuren Christian Standard Bible. Cheken ng'olyondoniton maana nenyin yekasib Bible nebo Kingereza kole seasons ko ng'olyot kole the King James Version translates Strong's ng'olyot number 4150, Hebrew 4150 ko ki-translaten King James Version en ortinwek cheu chu. Ko ng'olyot ikorwek kowen Bible King James Version ko kenyoru congregation. Nikomwoe kole boisiet netai nebo tuyet kole tuyosiek chetabonotin ikere kole kiboisien ng'olyot ikorwek en ng'olyot tuyet konyil 150 times, kiboisien ng'olyot ikorto konyil 23, kiboisien kora ng'olyot season konyil 13, kiboisien kora en ng'olyot appointed konyil 12, kosorwek konyil 12 kora, assembly kokere congregation konyil 4, solemn betusiek, sign. Ko en konetisioni chekitupche ko kakotok tuguchu. Netai kele ikorwek ko kimakeng'ote amun uinwekab mugulelwekab biik, kobaten kingeng'ololchin Musa en Sinai kemwoe kele ikorwek chebo Komuktoindet chekiking'at.
O kiking'ote igorwek sikoik kayumbosikab gei chetobonotin. Kimakeng'ote igorwek amun uinwekab mugulelwekab biik. Ko kakecheken maana nebo ng'olyot igorwek en taunet kotogu kele kiking'ote igorwek kingetou asista ak arawet ko kisikobor igorwek ak betusiek chekakinyoru en yoniton. Noton amune sikere yon kiyoe Pasaka koyoche keyai en kasarta ne noton kenoen arawet betutab 14. Ko tupchosiek chuton koyoe Paska ako ame en betut noton, lakini wendi sait age sikolany. Echek keribe kityo ng'atutik 10. Ko kotitinye tebut konamgei ng'olyoniton kosicheken sibirchi pasta en nambaisiek chu konde yu. Kongoi missing.